Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi penyang sobai pi syakimat Khubor mendaga janmit. Kini pai shwa syakimat Khubor naga Jylla. Uba Presiden Tensong sembut mendirang ba ke Jylla uba kemi ikatan District Council Affairs ulapan kesan bagi jingga kenaan hari lom garo kabelaja kamdai satya naga jing bakla jong ke sorkar hindai uloong bagi Garo Hills Autonomous District Council ladai ban penlong yaga dorbar bakerpang banyak keren hagabiadai bar kejing penbet thamai yagi AD rules shoban penmi ya kajing penbena bagi wepat gejak benriu kimla benishim benta haga election. Uba Presiden Tensong uba diusembut midrang ba ke Jylla uba kemi ikatan District Council Affairs uloong baga sorkar kan zakot junga keren yagi kinhun bapera-per nari lom garo hadim baga sorkar kelapin sange shua yagi election MDC Syaga Garo Hills Autonomous District Council kepada penlong hakash potri uyayong arhajar arpunriu. Uba Presiden Tensong uba diusembut midrang ba ke Jylla uba kemi ikatan kampung yeng uloong baga isu kebelajar Garo Hills Autonomous District Council kam don jinga day AA bat ki isu in line permit kat kumbalakin tho di kiseng bahalang bapera-per. Ki samba ka themri boy ki bapuli ha kislam puli bapera-per kleyashin benta hagrinsan pen inya lani ka dorbar ki samla kablatem kum ka district level Viksit Bharat Youth Parliament kablalong hari boy college hakat weduk Lber arhajar apunriu. Ka Viksit Bharat Youth Parliament kadi karansan kebla ailat iki samla ban penpau iki jingmut jing berkat jongki hagi jing keren ki bakongsan Jepang keri halo kapang 50 years of emergency lesson for Indian democracy kum juru banai jingmut kat kum ki jingai jongki hagi biade bat ki jing kentiu ya kari. Uba Riki Shulai ubdu MDC kalaban mau prem constituency hagi kat wetuk Lber arhajar apun riu ulakin thok ting bat penpau ke jing bitar yu MLA ka South Shillong ubasan bo Shulai da ka bakin no bola sam ki scheme MDC tikishno pera hapo kalaban mau prem constituency Henry wargishno ki bamhabru hapo ka constituency ki officer ka Migalai State Pollution Control Board ringkat ki officer ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ki break bade pen yakatna solid waste management kintopru kinailam shnong jongka lum datkla bat kalum shopping hakar wetuk Lber arajar punriu lahir jurep yaga jaka blathun pelong kum ka jaka beretnyut kebadan hathain bhoi rombong ripoi district ukon rat ke sangma ubde umindrang ba ka Jylla ulabu ka jingkarpat nadu donut shikinong shongshnong bakin pinne ke shongsuk shongsan bakin kiar nakikam thombor hapdang ki kendom kendram hari lom garo. Hau kerwa Khubor belapa ling ba ka Durki ya ka bola keren daga ketien garo umindirang ba ka Jylla ulapen pau ba ulayo jingtip bagi kinhun bapher bat kat tu kanengut kiru shimen kilej sya ka ying sa jongu daga jingtmu banthang ya ka ying jongu bat ban thombor ya ki bahaying jongu umindirang ba ka Jylla konrat ki sangma ulalet pet ya ki jing julor bapher hasor tura bat ki brasha pen julor ha ka jinga ki paj ba ukon rat loong bau lit page ik babun ki jaka bikin thop ya ko office jong ke NPP kabla sha thang ha ki pait ba ulakin tu ki pait ba bikin jai no bat banwan she ke jeng kran ya selok pen penbet ki jing ba meso tho parwa menta pat tu nya phai shi ki Khubor na kari kala ja ga jing plu ding ke bashir khai bha hajan ke yo dok kha ha matyala ha Delhi kabla bamdu ya ki spat li ki jaka sa slam bat lapin shongs iru yakinong shongshnong hagani ga jingja lai spa hado so spa li ga jaka sa ying slam kila julor bat boni ki briu ki basa hagi ying tap shilyang kila inventa klem ying klem sam uwi briu la shat kem haga janmi sngi balang hadim la ja ga jing sendet kuli haka por penlong ya ga jingalang bakarpang blai shimbenta du president ke national conference bolong ru umindrang ba barem ke Jammu and Kashmir Ufarus Abdullah bat u Surendia Chowdhury ubri usumbut midrang ba ke Jammu and Kashmir
Kino ilam jong ke National Conference kelapan pau ke jing ngokya hadi melajia ke jing sindet kuli. Hakwe ke jing alang kablai shimbenta da umidrang ba berim ke Jammu and Kashmir Ufaros Abdullah. Umidrang ba ke Jammu and Kashmir Omar Abdullah ulaong ba ke ni ke jing ja ke jing persang bandekat jubor ke jing im jong kpa jong u. Uhe officer berim jong ke Intelligence Bureau ubedeiru ulat berim ke Tamil Nadu URN Ravi unsabam smai kumulat wathemai jong ke West Bengal hakas ngipale. Ke Central Bureau of Investigation ke penlong ke jing talasi hakikat sandli ke Jaka Kylleng ke nang ba Delhi Rajasthan Uttar Pradesh bat Punjab hakabede bat ke jing bei tingka ke bahe lingba ke online bat ke jing let hok kalau ke jing kular aikam yakin nang watkam. Tejashwi Yadav ubde unong ilam jong ke Rashtriya Janata Dal wabatru ya ke kedan National Working President hak ngipale ulakin tho ke sorkar Jylla kablai lam da Tesh Kumar ku mindrang ba kedak bekeno ba ke NDA kala penduk jing kermen ikipat ba nong shosh nong ke Jylla. Ka jingyap na kada ke jing sne jong kadut hak nong ba Raja Mundri jong ke Andhra Pradesh kala kiyo sya ke khat laingut hadim bu wei ubreu ula klat no hakwe ke hospital ongki he sorkar hakas ni pale. Ka bandaru Vera Laxmi kablan dro post nam karta kala klat no hakapor bakadang don hapdeng ke jingsha sumar hakwe ke hospital bat ke jingyap jong ubreu kala kenjo syaka khat laingut. Ka jings ear klaren shop ha ka Maharashtra Vindhan Bhavan Legislative Assembly ha Mumbai mentaga steps ni pale hadim bu wei uriu bula bure kerteng jeladi ula pha ek jing berngem bo bom lingba ki email syaka office account jong ka sarkar menta pengina poise ki khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ka jing thombol persha ya ki Iran da ka United States bat ke Israel klakin job menta syaka tayo ka balai ka teran kala bo lightly ki kendon bukong san pan penkut no ye ke jing ken art ke bekin thop ye ke jing itho ye ke hok jongka bat ke jing siu bailot kesan na ke benta ke jing sha pen julor ha ke porthma ka Iran kala aila ke jahat kitmar jong ke India bekinya lingba ke duriau Strait of Hormuz hading ke jing kran hapdeng menteri ke tanat Kambari US Jaishankar baru Abbas Araschi tega jing temu ban play ya kelenti duriau ke bukang kesan baha naga bentaban shalan ya ke umpnyang mat ke natural gas. Uwe nong tre jong ke India la do e laga jong ke jing im hadim ke jahat ke umpnyang kabla long try da ke United States kabla tip kerteng kum ke Safe Sea Vishnu klasha thombor ha ke Iran hajan Basra ha Iraq ha ke sngi balang. Yagi kat sangut kinang tudai jong ke India ki bedang sakut haka jahat lapin kendriak no syaka jaka ke Washington ong ke embassy jong ke India ha Baghdad. Perat sau pungut ki senator jong ke United States kelapan jubab na ke Pentagon halo ke jing syat her bom kuwe ke skul jong ki kena kentai ha Iran ha ke ba omduna cispa duhu prangut ki breu bat kambo neki ki kena. Kedigla jah ha ke 14 dang ke jing herthma ke United States bat ke Israel ya ke Iran. Kishipa ke Israel le tho ba kelas dang byang ya ke jing herthma ke bathmai ya ke Iran ha ke step jang ke skipale hading kat tu ke ni minute lapen pa ya ke siren ha ke leng ki benta jong ke Israel ki ba maham lupa ya ke jing herthma jong ke Iran da ki namding. President Donald Trump ulong ba ke United States kala ban pinjat ikilat penbiang boarding jong ke Iran tang hapo shikenta tara ke jet ban pinjur shu ya ke jengakan at lapen paru bagi bor senchar kidang tokit ya ke buit pinchitom ben jong ke Iran ke bekin thop ke jing herthma da ke drone ke United States kan supply chispa nya puar million barrel ke umpnya na ka strategic petroleum reserve jongka hakisau bena ki bansawan ke belong kum shibenta naga jing persang baya telang jong ke Pyrthei da kiri ki behe hak yo kot ban penbet ya ki yo ki hat namar ki jing kan at Middle East kala pen kiu ya ka dor jong ko umpnyang Kylleng ke Pyrthei ka Security Council jong ka United Nation kala shim ya karai bala kershan lang da ke India ko pendrem da ki kintin ke beting e ya ki jing thombol jong ke Iran ya kri bamarjan ha Middle East. Tikita lagi khubor hakimat ke mat daga janmi khublai.